Қонақ келмеген йортқа игілік тә көз салмы дейді татар халық мақалы. Достар, енді 8 ел давамында ТМТV телеканалында ең игілеклі тапшыру тәмлі күрәшімізді башлап жіберәбіз. Һәм қаршалығыз бүгінгі қонағымыз енді бізге 1, 2, 3, 4, 5 мәртебе точно қонаққа келген һәм бүгін янәдән енді зор бүләкләрен қыстырып, қазір бұл студияға кірдіге әзір тұрышы сіз яратқан жыршы Татарстанның ат қазанған артисті Раяз Фасиха. Раяз, рәхмет. Фидан Ғафаров әйтмешли, жүрегімні бүләк итәр едім, еңә болады, тек халқыма неме қалар ғың деп әйтеді. Шуңа көрә жүрек формасында әмнәші тәмнүш күнәп келдім, чүнки мәхәбәт жыршысы деп бетімді мені әйтәләр. Дұрысында шол? Гүл мәхәбәт турында жырыз. Жаз бигерәкті қазір енді жайға яқынлашабыз. Мәхәбәтсіз болмай бет. Сен махсус заказ беріп ясатқан кебек, білесің ме? Йо, өзім пішірдім, сен заказ айтқан деп енді. Енді 5 тапқыр келіп та шоны әзірлерге ерінбеге. Сен жеңгішісі болды, қайтсаң да болады. Бек зор рахмат сау болыңыз. Бөлегін алмыша қалдым. Раяз, рахмат, бөлегін үшін біз мұның білен әбизәтіліне татар сөзі бар шындай. Әбизәтіліне шай ішербіз. Тапшырының шаты шылайырақ. Сен бүгін біз yani bu aşı münesinde bulgan yok mu? Yok, mısında yok. Bu milli kampanyasının aşı münesi buna da. Kilgen sayın yan arasız. Üzgerip tarafız. Gül üzgerip tarafız. Biz yaratamız üzgerige. Demek ömrünüz uzun bulur. Hayır, Allah bilse. Bu milli kampanyasının var şef-повар. Hem ol bir rizq pişirgen de fotoğa çeken de Rayaz pişirip karasına aledi. Sine gerdeyini tapşırı barışında ne kışılay pişire alsam. Rizqna bizning Təmli Kirəşinin general sponsoru bulgan. Endi mine 7 yıl davamında general sponsoru bulgan. Kukmara metal soğutsa bazavadından әлеге шәп kukmara табасын, қыстырып мы, сумкаға салып мы алып қайтып кетешексің. Әгер де юқ екен, бұл таба бізге қалады. Millinin шеф-поварына бересіз? Yok, біз бізге қалдырабыз. Так. Раяз, бек қатты олар ризықтарды білемін деймін мана. Котлет үстінде көкей деп аталы. Котлет үстінде көкей. Ну, еще... Үш котлет, үш көкей. Светофор көбек. Ну, түслері бір түслі. Қырыларында помидор. Мен ойлауымша бір де ауыр түгіл, ләкен бек шұлы уақытта бек қызықлы һәм оригинал ризық. Мұнда ең қатты олысы мына емірқаны. Ну, қызған уақытында үстіне... Мотор еттірген ашытып, пің сарысы ағып тишмеске керек. Сарысын тишмешерін ашыттырып салырға керектерді, білем. Әйді біз мұңа барып жетербіз. Көкейіне барып жетсек бұла енді. Көкейіне қатты барып жетсек болды демек. Амының нелерін берген бі соң? Нелерін бүтін нелерін береміз. Ап келмейдің мұны. Қазір сен ара язып бейшін өк, анда кибетке шығып кересін де бүтін нелерін алып. Шаяртам әлбәтті. Сондай юғары сыйфатлы юмор менде аңлағансыңдыр. Раяз, мен сен оңғыштар тілеп қалам да тәмлі күрәшімізді башлаймыз. Әлегіз. Раяз, міне, сен сұрамаған ингредиентлар. Сұрамаған. Бар сөздерде мұнда енді сен аңлағансыңдыр. Котлет тауық етінен болашақ. Тауық етінің түші, тушқасы, түші. Мәне түшіні аласың да. Түшіні. Орысында біраз әйет уақыт кесеклерін шақмақлар біләйін. Мінем да сиырлық едім. Бек уақыламасың да олайын. Сиыр? Анасым сиырлық. 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 Анасың ретіне бұландары пырт иттіріп аласың да. Пырт иттіргеннен сыңды. Мінем да саласың. Қалған өзің білесің. Короче, сен котлет ясауға керек. Раяз аңладың ма? Аңладым. Ұзын сөздің қысқасы. Мен шағып қалам, Люция бұл передачаны қарамаз дейді. Сен қайбір тапшылар шо деп етесің, міне, тоқта, Раяз сұрайым әлі, сен ішіне баштағанша емен. Міне, сен өсіріп пішіресің, уха пішірден, тігіні пішірден, яқшы келіп шық қалады, қайсы бірлерін бұлдыра алмады. Көкмара табасында пішірген ухалар ең әйбәтті болып шықты. Дұрыс, ансып, сөз де жоқ. Шылай тірек қоштың бей? Люция бірәнісі шыл тапшыдан қарап пішірттерді ме сен үйінде? Жоқ, Аллаға шүкір. Ол мені алай азапламай, біздің үйде түгі... Бөленеш үйдегісі сен, орамдағысын сен? Баянна мен ойнайым, оқшауны ол пішірі. Неге алсың алайса? Чүнки ол баянда ойнай білмей. Шылай. Бұраязың шой бір мәзәк еді. Ярар, сен турай башла. Жеңсіз ғанылған. Біздің тапшырыбыздың генерал... Ол ойып келдім, яма? Білем, көрдім. Тапшырыбыздың генерал спонсоры Кукмара металл соғытсы базаводы. Акционерлік жәмғияты Кукмара Сеуда маркасы достар, ол уақыт білән сыналған соғытсыба. Германия технологиясы бойынша өзімізді, Рәсейді, түгелерек болсақ енді Кукмарада, заводта жетіштірілі.
Һәм бу табаларны, казаннарны, аларның анда ассортимент шактый күп. Интернет кибет ашада заказ биреп алырга мөмкин һәм инде алырга мөмкин үзләренең фирменный кибетләрендә. Чөнки күпчелек татарлар менә тотып карап тарга яраталар. Ручкасы салынамы, салынмыймы дип, ниндирәк металлдан эшләнгән, ничегрәк икән өслекләре, индукция, дедукция нәрсәләре бар икән дип бар җәмәгать бөтен нәрсәләре дә кибетләре Кукмарада бар һәм Казанда инде 4 кибет ачылды. Аның беренчесе ачылган Павлюхина урамы 114 адресы буенча, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Өченче кибетләре Мусина урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 йорт адресы буенча урнашкан бәхетле сәүдә үзәгенең беренче катында менә керәсең, 10 якка китәсең, менә шул кибетләре. Алыгыз өй өчен, йорт өчен, актив ял өчен, табигатьтә ял итер өчен бөтен төрле савыт-сабада бар. Менә шашлык, кыздырга яратучылар язгар әйтәм мин аны, казаннары, пылау. Касы там гора, тут гора, посередине Кукмара. Рәхмәт. Әйе. Даже Кукмара савыт сабасында эшләүче кешеләр дә моны хәтле мәгълүмат белмиләрдер синең хәтле. Әлбәттә, һәм менә беләсең, менә бу ябыштырмый кидерми торган өслек, менә мондай, күрәсеңме? Традиция Люкас. Башка табаларга караганда 3-4 мәртәбә загырак хезмәт итә. Тура. Думма? Раяз, молодец. Беренче биремне син. Шо булды бит? Бишлегә. Шулай җитәме? Табаның тоткасы инде синеке. Блендер ала бит булай. Ала. Хәзер Бөтенесен бер юлга салып торма син аны, әйме? Так, без диге әзрәк кенә ит таралмасын өчен бер күкәй кушырбыз бәлки. Һәм дә әзрәк. Абзар монда курсак ярамыймы соңыннан? Менә ничек ярыйсың? Мин бит белгән кеше түгел, син бит шеф әйдә. Син бит көрәшче монда, миңа булышырга ярамый. Ярар, син күрше булышам. Сал. Күкәйне монда булган торсын. Карарбыз икенчесендә бәлкем. Монда аерма юк. Мәсәлән, кушылучыларның Урыннарын алыштырудан соңма үзгәрми. Үзгәрми. Тамам, атсаң була әле монда нормаль. Юк, бу җыгылып чүп китмәсен. Сыя. Кукмараның тавыгыннан ясалган. Булды. Икенче якка калдырып торыя. Так, шуны хәзер бурын иттерәбез дә. Бурын иттерәсең. Тот, баштап бурын иттер монда. Әйбәт куйдым аны. Куйдым җинде. Скоростлары бар. Скоростлар бар. О, Минем уйламча әйбәт булды бу гайбы. без кичкенә вакытта кышыткан җәй шибиләргә. Балта белән чамалар инде. Безгә теге шилектә әти ясап бирде, ни? Шулай. Шилектә тоже пычак менә шундый. Шулай әйләнеп утыра, менә шундай кыштан саласың да шундый бак. Алай эшләргә ярый димәң дип. А что так можно? Без Сен әгәр җиде үстең бит. Ну анда бар җиткәнчә ул технологиялар, понимаешь? Яраграк бит. Запатентованный. Алыймы? Ал. Не, вообще булган, әҗәс. Салам. Пычагы да читкә чыгана хәзер. Төшсе. Алабыз аны. Менә икенчесенә инде Икенче заход. Ох, тавыкның исе әйбәт. Хәбизанга теге зеленнәр ниләр сразу куш или кирәкле бу моторлык ярар, эше. анлады. Монда беләсең, без он кушарбыз бераз гына аннан соң. Он һәм йомырка. Он чүпрә. Монда салабызмы? Караз мондамы, шундамы? Ничек уйлыйсың? Монда салсаң әйбәтрәк әйләнә шу. Әйдә менә монда салабыз. Әйләнә кар. Кабыгында салын. Әйләнә. Ибәр иде. Менә әйбәт бул. Әзгәрә менә шунда унда җибәрә кирәк. Шунда. Әйе. Ана әйтерсең, райыз өйрәтте миңа ди. Ярар. Мин теге читтән караганда гына совсем бер нәрсә белмәгән кеше кебек булай. Минем карап торганым бар мы? Шулай. Күбрәк кирәк. Булды, җитте. Җитте, әйдә. Onlar белән шайра торган замана түгел. Дырылдатып ал да. Бу вакытта реклама. Юк. Раяз. Үзе куркып куйды. Эшләгәненнән. Кәп булганды бу? Күкәй булгандымы главное? Күкәй киселде. Карыган. Карыган нәсәкеле чыккан. Нинди бутка бар? О, Булган бит инде. бар инде конституция монда. Чыкмый бит бу. Чыга бирәр. Кашык. Ул чиста бит. Кашык бармы ни? Бар. Мин бит кашык дип торам. Мин үзем шәхсән
Kol bilen işlep irengen kişi bit. Ынсалғаш енді ол шөне ябыша-ябыша, көрдің ме? Ынсалғаш енді. Менә мен сиңа шуңа күрә әйткәнем. Тәтле теше. Аны сразу оннарын ниләрен шунда микс нигә Икісіне әлі. салсаң, усра шундай вязкий, шундай ябыша торган шундай нигә әйләнәчәк. Консистенцияға. Так. Менә хәбәр бер булгатасы була. Сен бұға шонда шоқ қашы білем, мұны алып қой. Керегі бітті. Так, biz менә булгатабыз. Менің ойлауымша әлі мұнда тұз білен бір ішті саларға керек. Рая. Хәзер әйләндерим бер кат. Менә шундай эшләрне эшләмәс өчен аны тегендә дә сарга кирәк. Onun tuzun, buruşun, kokain, Yok indi bütün нәрсе техникаға. Көпме? Тута, керек. Тұзды болса яратам. Яра булды ул артык тузлы тоже ярамый. Бул файдалы түгел уже. Шо дейсің ба? Конечно. Сен пападан әлі? Кайда? Папа. Хыдай. Бұлай дұтта енді, дұрыс тоқланым. Қиялана. Питание дұрыс. Дұтта бет енді бұл? Yok, men 92 salam. Evet. Так. Міне Раяз шундай шәп келіп шықты. Менің ойлауымша. Мында енді кәт иткелер ясайсың да енді мына мында. Әйдә, мына кәбіне мында ясайсың. Мында ясарсың да бәлкім. Мына бұл таба... Мера таба болсын, бұл табаға тізерсің. Формочкалар білән. Бәлкім түгі формочка мынандай ясыр алырам. Шал. Менә Раяз, мына мында сразу салырға болады. Кстати, мына бұл мұның үстілеге ме? Мұнда май салмасаң да ябышмай. так, булды бу. Була язды. Шалтыр. Салфетка бар? Салфетка бар. Салфетка. Так, Раяз, айы. Құл білән ясайсың бітті сен қазір. Кол белән ясыйбыз. Раяз, айда. Сөйлешіп алайық енді біраз ғана. Езіқтарында ғана ату көреш енді. Маңа Нәрседер жетмей кебет. нәрседер жетмей бәхетле Біз булар. нәрсе жетмей мұнда. Сеңа су жетмей кебет. Қолыңны кетіп алдарға. Айда бұлай шейіз. Қазір бұшатабыз да, бұнда су салабыз да, еме? Кол Сен шында қолыңды манып аласың өтіп. Менә. Су бармысы? Бар. Көрдіңме? Мұнда бүтін нәрсе бар. Менің көргенім бар, Раяз, солай ақ. Көргенім бар. Шеттір, қолыңды шеттір. Беттір баласын да. Бәлкім ішемедір бой бар, білмеймін. Раяз. Ішли. Бір ел көрішмәдік сенің білән. Соң тақпа көрішкенде әлі бұтығы пандемияның пұқарифлері де жоқ ие. Құдай. Шігер өткәріп жібердегі сіз. Бір елдан енді өзгеріштер Аллаға шүкір жеңілген әйттіріп коронавирус білән шерледік. Тугәрек ясараттырш. Бүтін ғайла білән сен қатын, балар жоқтыр енді? Балалар Рамазан ауыртмады. Нұша ереме? Ояп? Сен мені майлайсың мұзы? Міне қара, майдамыз керек той майларға, шынап айтам. Міне қара. Сөйтіп сөйтіп алам. Әлі қатты... Етен бет қойғаш қысыр біз бәрі. Көрі болсын. Хам қатты мен аңды бір ұяды ясап қойға. Бұл бүндер ұя енді, бұл қош ұясы мұны. Шөй болса, үштерек Сендегі сары не... Чүп кетмесің атырш. Шундай формада болса, міне бір деген бұла, міне. Қатты көбірек керек. Сен күзалы келесің бір көкейні мұнда оғылт шешек бет ол. Тегін істесің. Оның бүтін сорысында, видимо, нитірек керек ме? Бүтін оғында. Оғын әзірек кіні нетіп, Башта ауызыларға дейсің. Шой алдаларға тұрышырбыз біз аны. Міне қазір әйбет болды кебет. Міне пандемия шулай бұзды, яры көршінің іті болды. Неге? Көршінің ітін алам да, ұрман ашып кетем, жүріп шулай. Не болды? Пропуск. Кім әйтмішлей? Бір ұрам жүргендерін ол көршеті біләді? Жоқ, ол еллар енді тігі қаттергені болып қалсын да, шының білән шул. Көбірек ал бір азғана. Жеңелгіна өзіп кетті ол Аллахың рахметі. Қазір енді ліккіге ритмға темпқа қайттығыз. Бұл кірерге маташабыз. Кірініп, кіріп кетіп болмай, мен әқар ола берсе. Бір жер аздырмадың ба? Концерт заллары ашылып кетселер, енді полный гастрольный тігі нелер башланса ала берсе, енді оларға бұла. Бек әлеріне тігі... Яңа жер бар ма, брат? Кімдер айтты, мен де рахаттанып студия ашадым, менің шөті неле илхамда вдохновение болмады, тігі мен. Студияда ашылар ешін? Бек ауыр болды ол. Бек ауыр, шоңа көре... Мораль яқта? Шоңа көре ижатқа да, тұрмышқа да қайтыра бек жеңіл болмады. Яңа жер бар, міне біз аны яздырып бітірдік.
Хәзер Алла берсә клип төшерү не буенча йөрибез. Мәшәкате белән. Алла берсә. Onun için әзрәк үзебезне формага китереп, клипның неен, сценарийларын, ниләрен, шуңа күрә Кыскасы, җәйкене яңа клип көтәбез сине. Кабынып китергә нитәбез инде, тырышабыз. Пускаш. Җитәбезме бу зорлыктан? Туңдыр шундай. Безгә ишеү, монда ишеү. Йөрә, мысы Калсын. калсын. Булып чыкмаса, тагын бер кадрдан тыш тагын бер 5 ясарбыз монда. Итәле. Тута, әйдә, менә мосын зурайтабыз бераз гына. Менә мосын истибез. Буламы кисәп? Истәп булырмы? Юк, сыясын бигрәк зур эшләмәкче. Ул бит аннары бер төрле пешми. Әзгенә димә. Алар бер төрле пешми. Әйдә, дүртне ясыйбыз. Әйдә, дүртне берсенә. Берсе күкәйсез булыр. Шисе күкәйле, берсе күкәйсез. Ну ладно. Күкәй юмор. Абдурут күкәйсез тәмлерәк булыр да мин ансаннар ашармын. Ну. Бик ихтимал бит ансы да бу. Булырга. Тормышта малай нәрсә генә булыр адам. Әле ишеттем, Раяз күптән түгенә баяна кайткансың икән дип. Кая? Юк. Калахыннан. Бик күптән хыялым ул минем. Бик ниндер бик мощный баян дип ишеттем мин аны, Раяз. Нәрсә ул? Скандаль дигән ак баян, шундый матур. Шуңа күрә, ул шундый компактный гына. Эксклюзивный мәллә ул. Үзе баянда уни белгән кеше аңлый инде теге инструмент, оста мактаныр корал эшләр. 4 рәтле, 5 рәтле. Нәрсә дияле, корал эшли, оста мактана дим әле. Шуның шикелле бик матур, бик шундый. Миңа үземә бик шат. Алла берсә киләсе бәлки тапшыруларда күрербез. Бүген алып килгән булсаң, баяныңны уйнаттырып, җырлаттырып җибәрер идек. Белмәдем ич. Яра, баян дигәннән тагын бер генә сорау инде. Син узганында әйткәнең, улым баянда уйный дип, әле дәвам итәме? Или әтимә баяның үзеңә булсын диде. Юк, баянга без аны йөртәбез. Ул музыка мәктәбенә җырлыйлар икесе дә. Вокал, баян, анда инде бүтән фәннәр уйный, теге кем эшли. Рамазан инде. Мин үзем дә кичкенә вакытта баянны түгел Тальянда уйнаган кеше. Ул теге кичкенә вакытта баян авыррак ул. Анда теге бармаклар куелышы да үз яннары ничектер кызыксынып китер дип өметләрем әле Алла бирсә. Карарбыз. Баян инде хәлегә. Музыка мәктәбенең ничәнче классында? 4нче классында. Ну 4нче класста инде турецкий маршларны супырта башлаганда, сирәк-мирәкләрне. Сирәк мирәкләргә барып җитмәде әле. Заманлы нәрсә дөрес барганы. Ярар, җәмәгать, булай эшлибез. Хәзер без чакырабыз монда. Мин сиңа да әйтәм моны, Раяз. Менә бу милли компаниясының белгечен, ни өчен дигәндә безгә моны хәзер духовкага озатырга кирәк. Ул монда барысын сөйләр, аңлатыр, ничек эшләргә икәнен, ничек дөрес пешеп чыгарга тиеш. Шуңа күрә берничә мизгелдән очрашабыз. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта Раяз Фасихов һәм инде сезгә таныш Евгения. Милли компаниясының белгечен. Раяз таныш бул. Евгения, будьте знакомы, это Раяз. Такой джентльмен прямо. Приятно. Всегда такой. Приятно в наших стенах. На территории немецкой компании Милли встретить настоящего джентльмена. Вот в Казани это кусочек Германии. Sehr gut. Das ist У нас несколько таких кусочков, еще есть на Чистопольской 26, еще и в Набережных Челнах. Немецкое качество окружает заботой на каждом этапе, будь то техника по приготовлению, которой сейчас мы будем пользоваться, также и техника по уходу за бельем или, например, по уходу за домом. То есть есть все, чтобы в вашем доме царил уют. И даже моющие средства. То есть они производятся так же, как и техника в Германии, и дарят вам качество, высокое качество жизни. Так, мы готовим сегодня вот такие гнездышки. Ой, как прекрасно. Весна. Гнездышкалар. Готовим гнездышкалар. Да, у нас здесь будет потом еще яйцо. Так. Ой, это будет очень вкусно и красиво. И хорошо, что вы не использовали масло на противень, потому что это делает блюдо еще и диетическим. Да, поверхность perfect clean. Булат уже специалист, да, мы его приглашаем к себе на полставки. Он не пойдет, он же верен, понимаете, он верен Кукмаре, извините.
Да, Он так туда же, пойдет. как и компания Мили сохраняет верность своему качеству. Вот, Это понятно? действительно. Сейчас я между двух огней. Отсюда Милли, отсюда Кукмар. Мы прекрасно Выживи, сотрудничаем. Раяз. Вместе. Так. Смотрите, эмаль действительно Perfect Clean, ее не нужно смазывать маслом, потому что она супер гладкая, и не нужно использовать каких-то агрессивных моющих средств для того, чтобы ее отмыть. Мы просто замачиваем на 15 минут водички и все. И противень абсолютно первозданным будет. Так как у нас с вами куриные котлетки, готовятся они быстро, гнездышки куриные, да? Я предлагаю использовать очень интересный режим, который есть в духовках Мили, называется интенсивное выпекание. Изначально он предназначен для того, чтобы такие вот вкусные пироги со сливочной заливкой, когда у нас песочное тесто и, например, там ягоды со сметаной, чтобы можно было печь за один процесс, не нужно было Я отдельно такое, выпекать. я готовить не умею, извините, пожалуйста. А кушать У нас любите? гнездышки. Нет, тем более. Нам нельзя, надо форму. Я вообще Вот не это- сладкоежка, я вот да? больше По куриные мясу. гнездышки. Он шашлыгаешка. Я тоже, я с вами согласна. И я, так как имею возможность пользоваться этими режимами, использую этот режим интенсивного выпекания для мяса. На нем изумительно получаются куриные Попробуй. ножки. И как раз на этом режиме мы будем выпекать наши куриные гнездышки. Давайте попробуем. Они будут запеченные снизу и мягкие, нежные внутри. У нас бисмилля говорят. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Хорошо, с Богом, правильно? Да, обязательно. Противень отправляем в духовку. Температура 200 градусов. Вообще хорошо. Как раз для того, чтобы оно не высохло, а именно схватилось хорошо. И время, которое необходимо для Минут приготовления. 20, сколько? 30? Я бы, наверное, добавила минут 15, потому что это все-таки фарш переработанный. Сделала минут 15 на 200 градусов, а затем, увеличив температуру до 230, добавила бы яички и еще на минутки 3-4. Вот давайте мы это. Хорошо? Мы согласны. То есть сейчас я ставлю Как временной татары таймер. говорят, девушкам надо верить. О, прекрасно, как мудрые татары говорят. Ставим 15 минут, затем добавим еще нагрев и добавим яички. И в конце приготовления мы сохраним наш процесс приготовления, все этапы, назовем весенние гнездышки, например, и в следующий раз вы справитесь без меня, вы просто выберете название своего любимого блюда и приготовите Сами без придумали? переключения. Весенние яйца? Да. Гнездышки. Гнездышки, Яра, ребят, хорошо. весенние гнездышки. Вас и всех телезрителей передачи «Тамля Кереш» я приглашаю к нам в магазин на Назарбаева 16. Здесь, на этой самой кухне, каждый четверг мы проводим тест-драйв. То есть мы готовим на технике Мили, показываем ее уникальные возможности, чтобы вы выбирали для себя те приборы, которые будут долго радовать вас, вашу семью долгие годы у себя дома. Прекрасно. Поэтому приходите к нам и произносите кодовую фразу «Тамля Кереш», и вам при покупке будет подарок. Так что ждем вас в наших магазинах. На Отлично. Назарбаева 16, здесь, где идет съемка, на Чистопольской 26 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А, Медгородок. Ой, спасибо, Женя, Евгений, Зурахмет. Спасибо вам. Да, мы вас ждем, Спасибо как всегда, на дегустацию. Спасибо, с удовольствием. Да, как только гнездышки будут готовы, мы вас позовем. Отлично. А Раяз ждет рубрика. Удачи вам. Спасибо. Раяз, бүгінгі рубриканың есі бек қызық, ішіп қара деп атады. Жоқ, ішіп қара һәм әйт. Ішіп біл. Исемлері көп инде. Көрәсің, менә бу сауытларда, менә бу стаканнарда ниндидер ішімлекләр. Озан нәрсә бар икәнен белмибез. Без генә түгел, мин дә белмим, син дә белмисең. Хәзер чират буенча башта беребез ішіп карый да, менә ашып ішіп карый да. Менің рөлге отырасы бар. Андайлар жоқ ма? Булмас хат еш. Яра. Дип саный минде мен үзенчә. Ну, ярар. Максимум медалуха. Ну, ярар. Так, аннан соң әйтәбез. Һәм тикшереп карыйбыз, астында язылуы да бар, хәтта нәрсә икәнен. Сначала ты отведай. Холоп, ты бар. Әйдә булай, миңа син әйтәсең кайсын ішіп кара, сиңа мин әйтәм шунсын дип. Әйдә кызык булсын. Син менәм син. Монсын ярар. Алай кызыграк, уенна шарты. Уясың нәрсә? Суға лимон сытып салганнар. Су лимон, лимонлы су дип атайын. Лимонлы су мәсәлән. Ну, лимонад түгел инде ул, лимонлы су. Лимонлы су. Ага, лимон Прям тындырганнарга. мында ук чыктан исе на самом деле. Дөресме? Лимонный сок дигән. Сок
Ну сок идет, ну лимон. Yok, sok это sok. Su limon bilan это другое. Tadan! Ya! Дальше. Rayas, hadi. Bu- Sima, mana bunisi. Ansin qararmiz oxirdan. Oxirdan ballarimiz Oshda, hadi, oshda qarab. Men bildim, limonni bildim, hadi. Sholtir. Ya bitse şunu müşterilerinin. Rayas. Şirek bunda. Bu kukay sarısı. Kukay sarısı. Şunma. Ey, kukay. Yes. Birga nol. Bu da kızı, Rayas kızıra bir çıtlar gördün mü? Ben yüzünü söyleyemem, misyon söyleyip aldım. Tak. Rayas. Tak. Hadi, men qo'ysa. No, mening o'ylayimcha eng qo'rqinchi endi ortda qolgandir deb o'ylayman. Shikukadan eng qo'rqinchi. Yo'q, biz ana ishga turgan kichkina vaqtda. Shulaymi? Yo'q, shikilar. Uni men bir taqirgina. Yo'q, ani psixologический bilasan ekan. Nasashkan xud. Qatiq ishib berasizmi ko'kaydan so'ng? Qatiq bo'ladi. Qirishkisini ochib berish. Yarar, menimcha esa bir ko'p. Kefir degan, u narsa des, u kefir qatiq. Yo'q, kefir bilan qattiq ayrilish ol, nene. Shunga ko'ra, davay turt. Mana bunisi. Hadi Rayas. Ko'kaydanda xo'sh narsa bo'larga mavjud. So'solan ko'kay. Gina. Shu qaratam. Narsa bu. Qora burish. Yendidir mana. Burashlo ko'kaydir balkim. Просто qora burish qilmami? Suvga qora burish solganlar. Bilmayman, готов проиграть, но там bir tapqirish ishmayman bu birini. Привет! Опа, на! Aşı qorasın mı? Опа, на! Прикинь, suvga qora burish solganlar. Anladingmi? Rayas, молодец. Ayda. Menga. Men o'zingga yaqin. Men ikkinchi haftada birda точно tugul hali javoblari. No, sening retseptorlar buzilgan. Bu bilasizmi bu rassol bu tege. Ile pomidorli, tomatli bilmayman Qora. Rassol, tomatli sok, big tuzli tomatli sok. Есть рассол. To'xta. Давай точно ответ. Rassol. Ha, bildim. Прям isayvat chiqa. Ну, ne? Rassol bo'ldi, burish bo'ldi, oraqi qaysi stakanda? Mana bunisidan. To'taydi. Bizga rassol beriga azirayam ondan so'ng. Birinchisi bo'lsa, rassol bitiray. Suyuq moy bu. Kun bag'ish moyi. Chistatiga. Oy, Rayas kim alaktingdi bugün? Men rassol ishimiz bor, rassol. Ha? Evet mi? Musaybat. Rassol. Uf, koshmar. Chikukay ish yuguradi, xasta yoqmaydi ashtim. Ha, просто borib batareyaga o'tirganlar kerak. Ishdan nari ne eshitsa готово. Bu reaksiyon alagayndi. Bular ishildimi aytaymi? Ishildi. Yo'q, men dursetdimmi? Shikuka ishasing Men dursetdimmi? Diriz. Suyakmay. Qo'yasan ol. Yo'q, Bu yangi bu qo'ya qo'ydingiz menim. Sinani. Perец. Izlab top. Moy. Moy, real. Moy. Sima yemi. Moy. Ne ikki qoldi Rayazada. Qo'ysin menga so'ra. Berasan birsi menga, birsi sima. Давай, menga yaqin. Nimada ne qolmagandir endi. Yo'q, bizning pishib chiqdi bu narsalar. Ho. Nesa bu? Shul keraksin ha? Shul kerak. Sen ikkita qish olasan. To'xta, u rasulga o'xshagan to'xta. Buni ta'min bilan bu.
Bu tegi soyevый соус. О, ну Кит. нормальный, но Фу. көбінше болмай. Soya Раяз, Мен бұл точно білмейдім. Мен точно білмеймін. Мен соя соусны мен вообще яратмаймын даны. да. Ну Раяз, кукей! ну Шет нәрсе түгілеймін рубрикағызны. Раяз, әде, соңғысы мә алдыңда шалтыр. Әйде. Так, Раяз. Соңғы стакан. Соңғы стакан. Тегілері келмәсен. Май біле кукейнің кері. Котлетісіне барасылар келе. Ағара, просто тұз. Yok, нәрсе бұл. Раяз, нәрсе бұл. Нәрсе бұл? Тағын қалып қарасың ма? Yok. Неужели шол? Қарақы болса. Bu bir ішімлік түгіл. Bu не сезім бұл? Нық противный. Bu ванилинға шаған ендір. Короче, сдаюсь, bu нендір ванилин, мен білмеймін нәрсе екен. Бұл гречкадан сүт. Греческий молоко, білмеймін. Или гречиное молоко ма енді білмеймін. Не молоколар бар бетіне жейін? Нормальный бе? Yok. Сен нормальный сүт ішен енді. А? Yok, мен зауыттан салам, былай Раяз, мен да білмәдім кім жеңуші, кім жоқ екенін. Мен жеңуші, конечно мен жеңуші. Да, сен жеңуші, потому что сен кукейсен алакты. Шылай ма? Кукай сен алактан Шыңа түгіл. сен жеңуші. Мә, тағын Сен расол. хоть кефирлакты, расол біле. Так, қоя расол, кефир. Менға сыйық майлакты. Мен да расол. Расол нормальный бір болды. Bu рубрикасында тоқтатыңыз ема. Ой, әйбәт рубрика мен Мәселен, виски не құйсағыз, коньяк айырып берем. Бұлаттан айырмалы боларақ. Что деп, достар, бүгінгі рубрика тамам. Раяздың котлетлері енді шықты бұғай. Раяз алырға мүмкін. Опа. Әйбәт болған бұл? Бұл сен әйбәт деген сен біліп ата жасың ба? Сен қай ішігін яғып жібәресің, еме? Ота ішігін яғып жібәр. Мына мұнда орын әзірлесең, мына бірлерін алып қойсаң. Қарағыз, достар, мына біздің рубрика тамам, еме? Стаканлары бұнда. Әйе. Bizim bunda yumurqa anastası qaldı hazır. Hələ yumurqa sıxtabız da bunda. Uyağa. Şaltır. Dostlar, ne için men qo'lda birisinde senek, ikincisinde boshqa tutib turam. Chunki degustatsiya yasar vaqt kelib jetdi. Rayaz, qara, motor kelib chiqqan bit, qara. Natag'in shoshtirib qarayapsizmi? Ha? Men foto bilan. Aydi, mana shoshtirib qaraysiz. Bu bizniki motorroq deb aytara kerak. Әйе. Qara, burishlar da один в один bit Rayaz. Men Короче, сен молодец. Men so'nggi topshiriqlarda qadrlim sen jeng olmaganing birsinde de. shu. So'nggi ikki topshiriqda jengganing yo'q o'yinishaptir sening. Ne kadar Ezgina jetib jetmaydir sen, sedir bilan jetib jetmaydir shunda. Ezgina qoladir. Baxtli bo'lirga nidir jetmadi. Bo'lganmi endi bu yo'li? Nima? Kukay var hangirim? Qarang, sitasini mana shu ayttirib. Nima? Mana sorisin netirib jiber. Tuzu ezgina men istarim. Lekin tuzuning imi ortiq ko'p bo'lmavi, ul plus. Men bit shunga aytdim, kimga jetmay, shul qo'shib boshi. Biz restoranskiy stilda. Narsa? Tuz qo'yadir ketgan yarar. Kerak. Tuz oshamag'iz, bugunlarganing zarari ko'p. Endi bir jirshi stilida aytingsen buni. Nihayat bu kun jetdi. Rayaz jengar kunda jetdi tamlikashda. Mana bu yerda qarab turishga u qatlovlar rizq kerak. Yo'q, big jingil kerak. Jingil? No. Mana Bor bu nyuanslari. momentlari bor, shunga ko'ra Shunga ko'ra shulay Rayaz. nihayat ko'p marotabasi menga Allohga shukr. Әйе, 5 yıl uzgaç taptı o'z egasin. Topshiriqimizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara zavodidan mana bu Traditsiya Lukas degan liniyali Ko'kmara
240 мм радиусы таба. Синеке, антипригарный покрытие аңлашыла. Мұндай традиция люкс линиясы башқа табалармен шағыштырғанда 3-4 мәртебе зағырақ қызмет ете. Ябыштырмай, күйдірмей, майда көп салара келетін майға экономия, жуғанда рәхәт. В общем, вообще шәбенді. Сен қой тұрасың әлі? Әйе, шында, аңлашылды. Азинада. Сен бик яқын Рихард Зорга 11-бі адресі бойынша орнашқан кейбет міне. Бізге яқын енді шында. Мен әгерде... Обед үзілішті кім тұра? 27 Ленинградская. Максимовға барырға әзір. Ленинградская 27. Кварталда кімдер тұр, онда Мусина Урамы 23Б. Әкімдер мына бұл тереді тұр, Павлюхина тересінде. Павлюхина Урамы 104, Көкмара кейбетлерінің адреслары шулай. Көкмараның өзінде де бар, фирменный кейбетлері. Бек зор рахмет. Раяз, құттым еме? Нихаят, мен жеңіше, ура! Ура, шынапта ура! Ура, чемпион, my friend! Шындай бұл табаны салып қайтыр әшем, мына бәйттір мотлы сумкалар. Оны мәлен кейбеткеде ерсен бұл аннан соң, мына шылай айттырып. Жоқ енді кейбетке. Үлітсеге қайтып тапшырысың, не Раяз? Шылай. Бұл бәден сештері келем. Мұнда сувенирный продукция Бек да зор бар. рахмет. Тәмлі күрәш, TMTV болады. Достым, бек зор рахмет. Тырыштық, тәки меннен кулинар ясадық бет шушы тапшыруда. Мына бұл 8 ел ішінде. Шуңа күрә 8 генә ел түгел, 18 елларында күргән насип булсын тәмле көрәш бары тик алга. Озын гомер сезгә тапшыруыгызга исән имин булык иң мөһиме. Һәм узган ел кебек бүтән еллар күргән насип булмасын. Рәхәтләнеп яшик. Рахмат, Раяз. Там көтіп қаламыз тапшыруымызда. Достар, сіздің білен собалашабыз. Тәмлі яшик, тәмлі ашик, енді тәмлі күрәш тапшыруын хайратына сайын күзәтіп бар ет. TMTV телеканалында ашларығыз тәмлі болсын.